Bismillahir Rahmanir Rahim. Sanaya hamd tawrifun vedun kurmunne Allah. Salama ma ve salawate aris kuren nabiyya. Dive boge kadamige sverin insaf lo bikurawa insaf fandiyaron. Wadange tibe emme hazirin. Adi alugune ke sefada. Me mubaratuka wada kurawa emme ha Vaahaka Dhekkumuge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade me mawdu fettumattaka alugonu gastukori feshunta. Me mubaratuga gina kudinta beenu konni mijje. Alugondekama waran hitames kuran. Mikama algonde hitama algonde deravegen erega wagutegga nunidigen emfam bohaswege algonde hitangeri algonde ChatGPT gatu ahalaname mimalolu fattana gote ade ChatGPT gatu ahalamun algonde ChatGPT de fashion algonde team ha befunos kiyade ChatGPT algonde din fashma ki machine gatu ga kamek kurashe bonu e machine ekame kurani ade kuri zamanu ga machine gatu ga kamek kurashe bonu emeshin ekame kurani algon me buni gota ekame kurana enna me zamanan badaltaka ingilabi wasilate goduga algon gatera taraf gendia artificial intelligence fani mikan algon badal gosfa kommaka salgon me Vaahaka Dhekkumuge majifa mawluaki artificial intelligence libe fada gello mi mawlu ade sihidare balalikamuga winamas artificial intelligence sababun algon me sihidaren eta fada takalifa migoto tibe fun ballawa me sihidaraga eta balitake sihidara balalaro eta balitake denagatunga fase kan algonna ege sabmoni 5 ngosfa migoto me cancer denagatuma hashiganu ga horu lehunta denagatuma hashiganu ga tumor ek hundama ekam besargamna fase ekam ku denaganu gebade hame ak tibe fun ballawa me x-ray ya mri fada taketi ehiga algonna men nang evs undagulla kanula evs daccha kanula fase ekam ku algonge hashiganu ge etere balalave migoto German ga dehas 21 වනහර 23 වනහර දෙමෙදු කරවුන් දිරාසකුන් දක්කා ගොතනම AI බේණුකුම් ගේ සබබුන් හයින් සිත ඉතුරු කැන්සර් දෙනගන ෆාවේ එහෙන්කමුන් AI ගේ සබබුන් අල්ගම සිහිදාර වස්ත ෆාදත් ගේ ෆාවේ අද එහෙන්නම AI මාබඩ බරෝසාම් ගේ සබබුන් අල්ගම ගේ සිහිදාර ගිනගුණ ගෙල්ලොන් තක වෙස් ලිබිගෙන් බදේ මිගොතන් 23 වනහර ස්ටෙට් නිවුස් ඉන් හාමකුරු ගොතුගා ඉංගිලාබි බදල ගෙනොමට්ටක අල්ගම ගේ තර තාරෆ් ගෙන් දියා IBM Watson me AI wani cancer go forward nubala fadifa ad kam hen dimawa medu sabaki kubata ad ei me AI ge tamrin takki hagigi balibingu macha hadafa tamrin takam ganwati me AI ge tamrin takki me AI tamrin ko fawani hagigi balibingu macha kam ganwati ad me gen algonmen negen dani AI ki kitam wargo decchi kam ga winamas AI gaves balifata ge kurikam ehenkamu ege sababun algon man libe algon ge sihidara was gellu talbi fa ade ege sababun me algon wazifa ge maadana wasete faada ta ge gellu ta libin ebade migotum me wazifa ge maadana balala algon ge tere addi 1 million avro gina ege wazifa taraf ge daanakama word kon dehas viwana harga word kon forming ham ko fave ade me report on algon man enge gotuga data science AI engineer fada eta wazifa algon ge tere taraf ge daan ehnames hama mi report ga wagotum dehas fansais wana ahara aman ganneru algonum gatera nuwadi 1 million mihunge wazifa AI ge sababun netigen dan ada mi gen algonum nengen deni AI ge sababun algonum ge wazifa ge daira kula gellun geto migotum India ga dehas 23 wana ahara kuri dirasakun dakka kutunama AI ge sababun India ga abadige nuwa insetta mihunge wazifa geligen dan ada dannawanto mi kudada den nuingeto mi India mihunge abadige 1.1 million mihunge wazifa ehenkamu ege sabamu algonge wazifa ge maadana wes gelluma faada ebalibe ade medu mawlumat fork dinuma mawlumat hodum wes mi algonme maka undu gamenno ade medu ege sabamu mikam wes mi algonme eta gunai fase wegen goswa tibe fulum ballawalwa medu algonme mawlumat hodamima emme furta wes gos me halan ChatGPT algon fashion wes hodi ha megota algon fashion wes sama e usulu ge dashu algon hodi algon handana fur sama sai algon ge handana furtama sai ChatGPT kam he umaiku algon furtama die ChatGPT hama mi fadan Google transparency report on hamakuri gotuga Google ga algon men kuri 8.1 billion suwaltaka job dinuga AI ranking algorithm beenu ku fawe ade migam was algon men engem midani AI beenu kurbuge muhim AI ki algon malumat fork dinuga muhim wasida tekka ehenkamun AI ge sabun
algon maudu mathoda forko din maves eta faseta kalibigin usway ade ehennama ves ege sabun algon terega dogumalu matves turugebde tebe fulun ballawa medo siyasi makarwena kama ves algon me deep fake video ta hadage me vikka algon me social media ga mansattu ga mifata media video ta eba dawru kuran migoton dehas asharana ahara hamen aru mifata deep fake video ta ge emme anhas video algon me social media ga mansattu ga hurikam ga winames dehas tevis wanahara hamen aru al lakkavur gina mifada video algon me social media ga mansattu ga dawru mundiya ade mi algon menge algon menna ege sabbol libe gellun takki mige eturun Facebook transparency report un hamukuri gotga covid nawara ge duwaswarga Facebook un ekani ves miwani eta million egge covid nawara gule dogumalu bat nattala ade migen algon men engem midani e yaki algon men dogobar feturum ga warves nurakateri wasila tekka enkam ege sabbu libe gellun ege sabbu algon men malum athoda forko dinmas eta gellun takal libin hebde ade nimmalum salga dannawalungati eyin eta gellun taka faada taka algon liberu mi ai ge beenu algon men hegot ga hefen beje algon duwa ki algon men emmenna ki ves mi ai ge beenu emme furihama got ga hifa baikam ga levvu wama tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh